Yada se mo akwa bebie me Adom TV Badwam na uguso ehwe na mre ne adaje a wode ma yada se papa na wotwe mu ayade ohwe yen ba bedru nei yada se enkomo we hu hia pa se wo se ye nyina yetie fi se yesi ye ND8 by 2030 by na 2030 or 2025 months ye mzaka 5 years nyame mu aye no ndom ye kwan be ne be fa so ye be ND8 by 2030 simple. I don't know come on the BDNT. Me was Deputy Director in charge of programs. We are Derek upon Ejari or Ghana AIDS Commission and I no pay on the BD Comwe. Papa no pay more kwabe. That was it. Na bibia boko de. Adom. Nyamia se papa ye bompa ye say by 2030 de na just say HIV and AIDS and more one. Ya kele no kura free system mu ye bompa ye be ye nso be ye na before no kura no say Ghana ye bobre to say ye ba HIV yare no that was nani uchefu na baby a Ghana egina wo HIV sasam no ya minimum no kura ne enye eni say ewiasu na ehye emra edin ensa etitu say enka afia ye wo mu ebedu musumi a etwatwo no sa December no nka obia wo hwe nkofo a omwo esi yare na nka hedi kan afa ohamu edupen edurokun enum 95% 95 ye hu ya test omo na sa na maso na so fa mu ohamu edukunum edi omo atu nnoso na odu Salomon so amu ahamu edupen edukunum abchese omfendo na fedi ye yare no abras so fa no 95 no hwe sese no aka bebe bosumi miensa no first 95 no Ghana ye wo 68 ye nu ho second 95 no ye wo 69 ina de twatwe na yo no ye wo 19 to hwe baby a o sen ka ye dru ene baby a ye wo na ke senya menu e wo form problem here the challenge ne here challenge ni de kan yes kasam se wonye sika ko radio so tv so anapa ewia ne enyu menu kasam ye futi asem na abofu bi World Bank ni Global Fund for edisika beso Ghana didie ho na ye de yewum na nansen ya kasam nya ekofo no na sabe Ghana sika na eba but de na better kan no ono emba no yentumi embo de woni ye nti ni nipa no do na adwem se esi no eni ho bio enso no ehon tunu sika na eni wono ani nkofo na yentuma mo enti embo de ru emmom no ono ni ade a didi yenya yentumi enkwani se de osanka enti na ade na ye be ye youth no community no oman no kwan be sika ni ho kakra ewo ho na ye manage ti kwan be na yenyine betumi afa so a ebe prevent ye hu fi nyarewai ayam mitakase se o se obi to edan ema wudem na onya kwanfa edan no amba o se wakasa o pe bebi a odo hu be kwakwa den se o hwe ema no mema o hwe is de na ema no enya yare ntem ana se ema dodo na umya yare no so mema na omo tumima yare no ekọ nti de odi yare no eba no onta enya na de on ma yare no enkoye no onta enya pa nti no aya metatu mampose pacho se bobi no bedi agompema sansel medafo adoma nka fawo HIV test results hey asem boy ya hompo osunu edin but so when yes as na say bia onya ko no baba da no owo yare bia odi mawa o say edro wo ho de but sometimes an power medro extra na ya na ha kakenti no na mi sem nanu ma no say emusa the first menu when you no mema no ye na
yensua esi kwa wo hwe emane emema na emane omutanya no omusua pa but emema no entensua boni ma say comprehensive knowledge about examination no emema no na wo fom pa the message we say omu ensua said faso boy ho ban e be pa ai asemo mumie asemo kan wo hwe obia na woni je no ho abisa we HIV status ma me hwe me friend sa ebetumi akwa krokro say onye no friend show on kire ono me bua sa no kure pa na ekwan be na stigma so e faso slow prevention also like sen yare na ntre na ubisa asem kese pa mesre etiofo nyane Ghana fo se yemfa sa emfatun fanse mamene papa bi ga ace na omo awo na mamenu amfa eduro no na owo akoda no akokoda no onye bani bia onimi hwe na sa akokode okọ preparatory school okọ secondary school okọ na kofo eseno adia onye bani bia na osun na ne sunsun tia na ontumi enswande neni enji nti mesese yenya adehufo se esno ekese de sabe wenya malaria yenya sabi na yen omo yesno yen twi omo branch omo nye bunsanfo so bani bia enkora obebemu uninu edidi uninu unsa so mo bia first thing atu we yesanu bia oh minyo humu se ninu ya me the kind of bit mensa why sebe ya tunya sajin se enye bawani bia utumi edun satu yem ya na pa betu a ya said ya tete no no mo ken aso wo dun so mu a wonso anya yare ni bi nti kra in the first place no kwan be na transmission koso sebe ya hagen se nka ho dia se ne wa hage ne yakoyanim kwanya transmission cost no the hidden campaign wo so pa ye hombebe mani oba ehima omusu kono sa baako ewo yare ni bi the toast me say mami wo yare bi na owo nese ya mane redon bi na etumi fa awudie nsuo ni mu ekọ anase o mane nufo so na etumi fa awudie nsuo nko edos ba weni no ma say edos pa na me say unu obi edididi free chance ba komo wo ha gino sabi wo kisin na from kwani na no enfasi bia ba boni ba say body freeze but ni pedianu insuo no onu na amwanba no nemu ba na say wo ha gino na say uni ni kwasu otoyani awo kokoto a wodwane a wache na wo waye no oto a enye wo hwe yenya yimu no da was yenya yimu no onu na edi enya pa onu edi enya pa enti se no mo be na wo ho ma wona yare ni bia be ni padua ni mu dada no yang ko padum aban abom modiama Ghana Health Service bibia no okwaye wo na ye sebase ye tetatuwa over 740 sites okwaye ye show na ye the HIV self test kits so aba ebia person obekọ hospital utumi kama ye the bro fi be so pharmacy yeah what me test o test na results na onu no utumi frɛ onu etumi no hwehwɛ ye kama onu wo ho a certificate no baba pa pense kuko ba ko a also Ghana bem pa ye Ghana Association of HIV Perform Janet omo ebu pa nti we kwen faso a ebutumi abon ban da se papa pa nti se no no so wo free de ma won okay no no free okay ti ye hwese by 2030
ehihye we no mu ni ade nyina betimi am yedu ye botaye ho se HIV eba kofom kura ye nte ho nka biom na found the aban beye ye suban ene ye ne ye account bi okay say yankasa ye boy ho na meka no yankasa boy ye ho ban na ye sua na ade a ye besua no ye de ye ejuma ono eboa ama yi na ye boy ho ban free HIV ni esu fancy ya da se ebrese be besa ba ho biom tin komo we no komo obi a ye nyina obabuno panio ye nyina ene apemfo no kwa de okọ hospital na wonye meka ho e be check se be ye de be bo enkura no ho ban mother to child transmission no ye brena se cause na dog ken akura innocent na bia be wie na stigma ye twam enkomra na ye ba ebeto so